ahefo me mama kwaba e de ba emergency Ghana TV eso ene so gba de na san do maka ye ho ama san so aba be hyemu e wo ne amansan age atum eso a na ye de aseda piesie ene ye de ma otwedi ampon na busua na update bi aba be kan ye nsa e fa ewraba bi a obebo ni ku dada akwa adu se eye be me yo ne na bra me omo ye japade be me ido san ye ode ne ye nimfo wie ye be ma ne se ontumi ne ntena biem ama chese ejapade omo ye ye be ma ne se nya de aba no benya pinkura ewo mu ama obayi de na asem ba be dan na Krobea ma omuto nsa e de frɛ papai enne papai aba be pie mu ha se ono nso e de ne nkyere mu e tudwa ne yensemre yenko ngoti ono nso ne nkyere mu a ode tudwa e wo sa asem we hu yenko ngoti embrasisia Eda akwaba bra wanim o target ne mejo so Krobea. Okay. O ho te say yam ya do me ho ye. Udi de kwame antwiampa. Udi de kwame antwi. Okay. Ababa wote wunchei nsa benkum su wunim no. Minim no pa. Kwa be so wadama. Oya me bra wanim. Me oya me ex-wife. Ex-wife. Yeah. It's ma wade ajai. Good. As we ne prepared day. Ne prepared day. Ne prepared day. Ah. Udu be free e na de akwa kodru s ne kra no. She. Oh dear wo. Why na nyeso. Sa se mu maka kire o se masa hweye na mempe. Papa ya senior man ya wo TV. Wonu atumi kan samansa so waka wo hu sa ya do asa ka jeme so ame. Me say de ya mempe. Me nkunti a o say. Why na nsa anye so. Okay. Asamua ababa we de ba ye nim efa hu elder onso wa fem de ene say. Yo me da se Krobea. Nyame ene abutentim. Sure. But ade ba ko me pese me kan se mumusa no se nsem na wo kan no eye no kure. Chira wudiem on de wa beka ne de. Bi pese bibi ndi na me kan sa eye no kure. Ono wagidi nti se no kure nti no beka kire ye. Ye nim ha ye ntwantro. Sanity. No otwesi no oyosi wansani si a eho ne yehu de owe abre wankruma. Sa na ye na won kai me. Okay. Na nka ba minimum pa. So mimu e. Unchire mu ne sai. Nchire mu ne se. Mi okumase. My lifetime met me akasa ha na mabom bra. But me tu kwan bebre. Nti eduru brebi no me trance hu se me komanim. Nti dia de na metimi aye dia project me life wa bra ntimi nya adwuma. Asambebadabi. Nti me koje asase bi o me kurom ho. Kase na me imagine se me farming. Nti me wa ha na me nua ba ko ho a oye onam de sika fa no so no wa start waye abeno ewo bujare nti waye ya koduru baabi sata na me maame ewu me maame nua Asambebadabi nti ikoduru ho na ye nwie no ofre me no ka kire me se ontimi continue adwuma no biem onua no me nua no in fact obi a watena kuromu a woni mo hwe ewofu ha me nti me dikoto me bra ba ko anim se ompa ne chew nenko nso because mebusuan me na mehwe hom mehwe ma me o ma mehwe hom secondary school enti me dikoto me bra na anim no me still na me bra na se ontie enti se me tu free kumase edeko na me ko hono na boy bi taba na mti kumase boy bi a friend of Richard omosi edan bi wo ho ama ode atom anim se dan bi wa ha se meto a ade ni si 2020 isi 2020 inti okae no sata na me ofa anso pese oto dan no bi inti me ka kire ne se ye beto na mkobo me ofa mane inti me bo me ofa mane no me ofa ye kokwasa inti wanto afie no inti koduru baabi na nkrofo bi krom ho hene ne na yi ni nua epeso okoto ayi no me nso me wa ahode a metimi ya den ato ena mka kire Richard ene te saade a yenko mine ho esa sama me ke 2021 mo asem na me dey make ndi wana me ne Richard e call mine ho e call e was 450 Daniel 450
would see the baby a ball into balance and then naso. And ye kasa ya video. Na say mine no atiase. Say metua scan in trenches. So metua no eyiga kanti that day no me man 200. Only Richard Coy. Me Richard Coy no. Me man 200. Ena ija ho. Ena ye Coy no ma me time. Se me nsa amfa sa sika ne nye de. Emla. Enti time ni duru ye no. Sa ta me ka se mu yina na me tikumase ha. Am tikumase ha me nko bujawe ho. Enti me ye no na se eye se me start se sika na aka ni mitua. Enti ekoba ni se time na eye se period na eye se mitua no. Ma am first kana anya de anko. Because of say na me business indi na me te tu kwan. Obi wo ha me kokongo. Ebi wo nso a me ko beni. Enti ma sika no enti me anya de anko. Enti the second time no me call ho me call kuro no mu no. And I'm catching Richard say me di sika na de aba. Sika ne nso so no aba. Ti o mi nko jam na me nko tuaka. On say bibia nso tuaka wo hia witness. Uhia obi obeye dance for nti e basa no satam wo kra na me nwale o so satam wo na me nwale o de me kai ne de minim ne se satam no mu no na afu a me bla ne ye no wote bi ma wo ye de wo ye na wafa waduane na medua be ne ye de ewu sa na etie ndi hona me ka kire Richard say echina hebeko asama meka na eye me maame ewuda echi enti Richard meka sa na so kera meka kire say ye behia two witness enti two witness no aye ko no wo mafuo no ye bi enti wo na me fa wo do ka Richard ho satam na umpna no da bi me nya attempt kura se me wale no that me to say me nya attempt kura se me wale no. So asaba me kai se pipa ndie entwandro pipa entwandro so enti me ba no me fa wo ka Richard ho na me no nyina ka ho na mtam scan ne de koy enti e kodru ho office ho no ye tra reception ho ena mine no frɛ me no Richard ni wura office ena ye me scan ni o ka kire me se tam na de abro so enti se scan wonye de onye ti satam na de say na ekoi say 450 ni nyina na me de ko aha sen wodi nkia also wodi nkia 20,000 era kawanutum menkama sem sa wodi nkia 20,000 bra wo kumase ha na tie enti me fa ne sa aka 15,000 aka 25,000 aha to enti afi na me di sika na ko enti me fa wo ka Richard ho tie ko duru ho no na akoye se mine se sika na che ndi onye sa no nto tam sika de si so se te sa menyi me sika nko na me hwedi na me hwedi dan me value a me yobi a me si dan bebre ama manfo kuma se ya ndi me hwe na me value a na che se me tua betimi ya den aboa me nti me je pene o start me free 200 million na me sere na ko duru ba bi na o ye se ne te sa de a me mfa 100 million nya de emeto so na me je pene enti me ba ye na mu we sika o account na me ko yi sika na me call me bla ho na me ka kire ne se me yen sika we because the SN me ma bi nsi bi na me ji 60 million so e free me bla ho na me de so sika no so entam na me ko yi sika no free ho enti dana one Richard eni awura yi call ye no say na o de koma papa no me de 250 and a coy 250 yeah and na the first one is 250 second one is 200 first one is 250 second one is 200 that is a square scan so for a man 40 wo and friends in American okay and na obeji 60 million wo bra ho and na udi bi so so na me kutua e kan e free ho
nti say na akotua third one no nti third one no de me kotua 150 the charges na o charge kan ho no na me kotua na say o say 100 million or the kan ho ai me imagine na computer 100 ye won kan na store bibia nti first attempt call second attempt call e din ki atua previous kan or the 100 million aba na ye da na asan de 50,000 na me de call ye na 100 so and na completed ye or the to so no to aso sa na etie o de to aso ndi e ba sa no na che se e se me babu jare e be mafu nti me tu free bojare e ba se me betena ho na ma ye mafu e wo 2022 nti me call ye no on se mahunu na djuma we de oye nti obafu mu wande na mbusa ne se na obafu mu a ada na okunu nka ho eno wase woni kunu ena mse dabi ne ba ni so ti na ye me na kakra nti me ye madwen se me ye nhwehwe mu nti the first person I me call ho no your maame ena me busa ne se maame ya akase mu ya kire me pese me hu no kura e de ewo mu eno wase ampa be manager no in the second you ne se wo ma o motena se o mugu awale no e se me call hwe bi na me call my be a friend na wi aho ono so kire me se asem wale no mugu no no otimu bi na je se wa confirm third one e me bla no so me de akodan ne pen ono so kan sampa awale no o mugu no otimu bi na me se okay ene ete sa de a akonya wo se metimi ayede awale no ena omo ti ase nti me de eyi koto ono na nim se me wale no wie na me call maame ho ena maame sti ase enti me meti kuma ase me nim se ntokwa bi yeden eda oni ebusuan no me nim da enti beka kakra makoye no ho ade no ka kire me se nso o nuan ba pene ama ma wale wana enti eyemi na kakra ena me se ade no kire me ade a ede ewo ho ena me se no ne te sa ade a kire me siesie sa ade na ansana matimi awale wo enti me bo me wo fa mu nyina mane wo mo wa kra bai wo mo wo kuma se nso e bai na den no that time aye be na me ma me finshi ada be ba enti me de koto wo manim no ye de finshi ada no be kan ho se that day na ye be ye awe hu ade finshi ada no e be dinti anopa na ye koduru wa na ye de finshi aba da no toa so na japade a uja e ne ho nkro ne ba na chese ya ye no awie enti ye se ye frɛ abusuafo no e ma omoba azama mi kan 2022 enti tama ye frɛ wo mo no o ma se me se abusuafo je hanya se wo mo mpene me nwale ababa wa no omo kan mso omo mpene adan omo so ma amenye ena me se adin zo me na kan asem no kwa chiri nti edin se obetimi eja no ato ho sa 102.9 FM Asambebadabi Sada mi gen matrasi 14 years mi fa mi nka obada edene ndi de ko ba ene se omo mi wo fa no tra se kan asem na 14 years na mi fa mi nka obada afi na mfie na ba ma dwum 14 years mi na mi ka chiro na mi fa mi nka obada hey any award se nyame wo hye odin asa na tie enu ndi na nyame yusu mi mo 14 years ka chiro endi ekoba ne se ba me ekoba ne se bebusuafo no kan asem no wie omoje hanyan na omo se omo ntiase no na che asem no akoya ade bi a eni enyan nti entimi nya hwe but me wo fa no je pene se me nkoso na menye de meye no omo ta hachi ntimi sisa ba akokra sole mo ka kire ne se hwe so ye sa ade wi a ne ma no ho se omo pese omo wale a ode beba wo mo anim amomo ayede ahwe me wo fa asem ba akon kan ena epim wo mo nti obi antimi anka bi endi na se awale na ye je na amaso endi na se epim ko ye chi na me ni minua no mukasa ti mi no mukasa ya bi no mukasa ya o mu no mukasa na o mbesi ne gina kire me se ya ne de o mu ndimi ne nya wan but me de ebi wo fa se no me minua no bi
ene omo ntimi de omo ne me be de aye wa ebe ye one na se me wal na ga ne de nya de omo be kasa no ho da omo ne na busuafo no nso enye ayida na me sesa ntimi change decision no na me se me ka kire wo se kametimi aye ho ade o ba de esi ene nti me two trinsa ena oje pene nti eba sa no na che say day no that time I see I na ye 15th April 2022 because ma me ni 2021 March nti ni finish ada na ye dey na 15th April 2020 that day no so my birthday ehwana me yes no me no mu kasa ya afi na tension na dey apafom nti agasi mu na me here ma adwen se ne te sa dey a me de nsa no be kwa akuhu abusuafo no ena me de koe ena omoje na che sa fe de wabeye media ena ye start say your bobla ndi ye start ya na che se mi wafuo no e wo ho a che se sa time no me ne no na start ndi ekomu a ya boa me nso me boa no ndi de mi hu ye ne se o maame aka kire ne se onte ne ho nye nafu asem ni o tie o maame aka kire ne se onte ne ho nye nafu enti e ba sa no na we no ne o maame ku sa de enti na o maame eyesa enti asolefo no do endoka meka nya ndoka ketua o we ni nkasa o maame ho enti me ba na me sheda nya stable enti me ko na maba me firi kuma se ko na maba enti me ko na ndokwa na omo ko no omo asoma omo elders too amo ma ba we ho senko omo be siesi asem no oba na opamo omo so on hwe omo ba ko de kokue bo ba ko de nafted opamo omo an hwe omo nti me ba bete ye no edam otu na nan aba wo na ase no apamo no eyo how me ya papa asem ne me ya papa ti me ka kire wo se sa de na wa ye no ebetimi de o how aba nti menye bie mu da efrise o papa wu maame wo but omo ye ade o metimi ata o maame achi ama metimi aye o ho ade why is ade na me de mani nye ho ti ho no start say o ka sam no say kokue bo ana o ba na onye nipa o ye no kwafo na o ba wase mu anu wase no answer o de maame no na me se da bi ekura nke ni kwan say o ye sa ade no why mistake edi ena almost off panyin na nkasa baaye sorry bay the way of true church ena almost off panyin na nkasa baaye nti obaaye no obefre o maame ena one ne tena ase ena o ka kire ne se ede ade ena asie ndra ho yesa maame ne ka kire ne se maame ya asole a wonko na fu na ohu mi ne de ase abandon o solia nko na afu yi nso kura me no akọ 4 times me no akọ fu mu 4 times ndi e da ne siesi asem na na ka kire ne se hwe onya betu nsa na waje pin ne de enye o de abiem e be man de na so ni tu kwan e de ade na be maame no nso entimi nya adwuma enti ne ba no wa build no ye adwuma de hwe no omo ye dokono so ahun ne ba no wa obehu no na sa build a wa build the ba na ma ne adwuma de hwe na pese obi kura be fa na frifie ho kesi no on pese obi be fa no de na frifie ho ti wo ba mu no ti me ba mu no na de sese ge yi ye de hwe maame ne nso na enko sa ekopa but the main problem is on pese obi be fa na free ni fie ho because of fan free fie ho a na bla ba apim sana maame no waye obawe enti me start ya na me hu sa de na me se dabi me de maame no me de wakura we kwa ebe yo how because maame no ntimi nya adwuma na wo mo nhye ho ne se o mache na awatwe ne mu oye dokono e woda wo ye de ma o maame ene woda ono ankasa ye fa sana tie enti e ba sa no na me ko han dan bi wosoro ho mano e fre ho grade enti yakosiesie ho e soro ya ye aduane e ho na ekudidi
na odin ansa na odin dokono na ide akọ nti miguso aye ko eni ma fe na maame no duru ba bi no wo huri me kwati wiye nyina maame no ko kan me ofa me bra nim say me kwati because of maame na wo we na na me de minim nti because of say that time na me ne na mu no on say na adwene say me de me ho be kan na me so me zaden me nye kire me tu nsu trensa to ko me bra nim pen ko kasa asem we fat me bra no be ka kire me ha me pa but akan wi confusion na maame ne de ba na ne nyan esene me afina na me timi kakanka say de mabusu afo ne kan ne wo the bia problem ade chia we ade chia sei me mene asem no nyina na ade ba ko ane wo mu ne say na we mfa na adwene mane maame no because onimsa asem no ye de nye no kore de maame ne kika maame ne ye nipa bia owura fom okwa akoka kire we ya na osa akwa ha ndi wo behu ne na wase udin nyina e ba ya akopim se me akonhoma we ba ntisa so menene try bosome miensa pepepe na nyinse bam bosome miensa pepepe na nyinse because na matrase ya chentina me say me de me ho kana no matter how ebeba nti ekoba ne say onyinse ya numu no otofom totally no wadi nka aka ne nyinse problems why dey akire me to onyinse ya no otofom totally aje say ontimi nsolo iteki no 7.5 months ansa na osole uhu na mvat na edin wense nipa edin pa by that time ni nyina mi kura ba mu ten aje se sika me de mani nyina no exam na ma fokete yo muto ma ye roba bi eno odi sika na atoto form no da so ti one day bi ma me no so press me say me ma akonhoma a wakama kuro ni nyina eden ate ena doctor anso akire say we ni moja awe enti me man fruit me nkototo hospital yi ti me man fruit e betimi a obetimi ama aboa ni moja no ti me sori a kube osi dabia kube kura obenya nka so owe 4 ono mu nsuo no 4 because of say ofi bebre ni nsuo ni nyina free no enti one day bi me ko fie ho me ko ena wafe ama bi aka kete no na me ye ma adwen se me pepa afie no ne bi aka kete ntimi yi kete no free ono so to side sa Krobea bi ho ntimi yi kete no sika me dia mani nyina egu kete na se na o ye den na hu se ye o sika o dia mani desa me kamba sika me dia mani nyina egu kete na se no oda so ndi ohun ye no ebo na yi kakra e do ka kire me se bla na me se sika me dia ma atwoko ani awie ndi di ade na me se aba ho biem e ye wa wo dia edi ho no wo kire me the reason why ndra why sa o kire me the reason why ndra o yes ade no se ne ba no o wie yes a wo be ko secondary school ndi si a wontimi nya adwuma ndi de tie ne se oboabo sika na no a kopim se bi akra na iko school a obetimi de ade a help no me wise no ma me boma ayise me mako ma de akotuma sole mpanyimfo anim enti sa nso woka kroni nyina uduru be se akoya atwetwe asem enti sa ma me na flimu am na be yasem enti hono sani maame ne de okan ya no odi kan kire se wo yire ne beje no de be sheketa ase no ma ne maame nhu na maame ne de anim so no na ye aduane mo oba ne dibia ye maame ne be ka ne se o mo akọ me so wo hu ne sa no me so me hu ne sa sa me ba akọ homa ma me yira me mfa me kire wo na de na akọ hu se ska ne te sa no won so ankọ frɛ maame na ama na me te se me ntimi Daniel wa na pe eno ya me yira sam ntimi me ntimi aha edey eni ese wa na ope kire se udiska na ma wo yire a wo mo maame na mane wo yire nso de ete maame ne so ena wo yire nso giska na no de atoketa ase na wada so eno ye omu mienu asem aha me kire wade bi wo wuti fie ho wo nti fie ho oba no oba na ade na kotena fie ho ono kete na oda so no bo na ko homa na odiska na cha ase enti
directly or indirectly maame ne beka sa odo yira beto ne so e na wunyi akonhoma miwa onso de mano mo oba ne da so entinga hu ni sa no ade na wo di pe wutri ho san no wankyire mama maame ne so abi me hu ni sa no o se maame no di asem ko nani mu de we obesi bra wanim de we obesi approach asem no entina me mpese me ne be he bia so twam yanko so enti oyale no me ka kiro me hwe no papa okay se hu oba ya va na reho okay so kube mi koto a mitwa ne saka mienu na me aba okay enti wa bewo nti owu wie no nyame adom ego so ehwe no ema se wa be fine so ena ekoba ne se temo wanyemo no de oye ntimi ne na ba bia ye da no kura no ontimi na nti nko ho nti yetu afiri ho yetu afiri ba bia oda no abetena oda o maame fie because of say uhuna in fact areho but me hwe na so mu a kopim se oba no e be wie na o wie no na me kasem bi kire ne se me de chop money ni man na aduane ma 102.9 FM ti asem na me ka kire oni yie na hare me point me de chop money ni man na aduane nye den e ma efu a me ne ye no ono se o ten ho aye na fu o ten ho aye na fu eno enso ya de a na ha me na me se da bia ne mintimi emo onye sa de no because bible na kan pen se obema oba so se ne boafo ne bema ndi wo ba se wo beboa me ana se wo ba se wo be pre wo de timi me ka kire ne se da bi menye edu ono ma me ko gina afa me ka manum nsem nyina wa nti ase ndi wade bi me ho emfa me ena me ye madwen se me tena fie kakra me ko e na abena madu aye nketoa no wado ha dia pese ode ya burufu ena me koto so enti me ko e no na de oye ninti no ase so me ninti me koto agrochemical se me de baba beboa no ti me frafra duro na me de ko afuo mu duru ha na waka kire me se afuo no me nka ho na me se ade ndi no kan so me nka ho na me se aden wantimi anyima no ne weda wo yusu ne se eburo no kure ba anya o maame a ka wo ntwa bi ntoto maame menwe ena me se sa okay na me jade agrochemical ana kura me si ho ena me dame ho me wa ho de no me wiskase no me na me bo akonhoma so me ko kuro no me kura taxi me yenu me wo store ko no ngo me sa etwa force bill ha edina me nyu obi a wo bo me sa me hia ni so wontimi mfa sa de ne ma ntimi kan ya wa mu ame na me agrochemical na me hia ase ati sa de amedomafu ena me bande na me start ase ntimi do efu futa me ensa na me hye ne nyina banche du aburo banche na bebo otuni de awie tutu wie na muza nse otuni banche awie no si ni trase mbuza nse ntimi de no ba bitu ebisanza akweshin kaya no si ni trase so ena media meye mafu nti last year de amedoye medofuo no me yesa me dua buru nti me jai ade bia me ye bia na me kopom pisika fu be salan be 8 acres me imagine say me so for sesi oda so ni abaye iwa da bi se de nwale e de na de awari jai ne bae awali jai ne de bae ya ne se no otwempna me hu otwempna wachi yes of course ne ex boyfriend so me hu e wo bojari kuro no o ye de na hu yi ntra me hu ye ne se bi hu se wakona fu mu one woman bia ototo blue friend ne avida kutwa oba be ma na fu ebru ai de ama no me why me tifie ye ade se mabusua assassin sem bi ene me wofa wuo enti so me tifie me de anyini onkotwa oso onye but wako be ma na fu ma kutwa ne de akone s na fu me na me ka kirew ko ne ex boyfriend no mu akutwa na burama no omu kotwa ma hwan ya ebuga bia friend ya vaida okonoa
ototombi enti ono ne ya vida ne call s na fum no mko tama ya vida ono ne ko kan ma ya vida enu ni nyina so nti a ma hu ye no we dey tie me so me present so ngo twa me de ma me o so wonko enti e ba sa ne ha me pa me man sika so asika na me de be ba na wo de be no aduane abre me no wona busuafo adi me aduane ne bi ma me nchen enti me soro ya de a me mpa bonten aduane enti aduane a me die pa me to bread ma to drink ma to nche na maka ho medi na me de ada ade a wo de aye me no oyi empna twe a o se no one ne s na twe se o ne ya vida eko aburufuo ni mu akotwa buru abana bibi foforo san ka ho wo kwa eye evidence ye kire se oda so ne x sa na tie ndie ba sa no de foforo ne wo ho e sa de wo ho ne se e ba sa no me de koto ni wo fanim se omu se wo ne sa de ntina me ba ko homa omre madua aha nye ho me ma ho sise me wo se uhu se o twempna wachi empna twen wo evidence yekura wo ne se one ya vida ko ne s na fuom kotwa aburu ma ya vida betotoin bibi wo ho bie de wo ne se o ne kunu ne mine aha se de anya wo yere no me pese mi hunu se bra wo se wo hunu se one ne twempna empna twen ni nyina so nyina ne se one ya vida ko boy na fuom ekotwa aburu de ma ya vida so obetoto bibi foforo wo ho bie eye evidence ko mpna twen ne ho yes of course no ye de mi hunu so bra woni mi hunu se usi gen ne no ma woni fie afi mine ne no ma e woni fie ne s ne nyoma ne s ne nyoma e woni fie yes of course okay mi hu ye mi ne bofu pam no mu fie ne ntwa hu je nti upie free mi fie a woni da ne fie okay so e na ade call say ne wu ja no ma anfa nko se mi ja no me ko to no ofanim se omumusa no sa de nti na man chop mu ne aduane nye de emma nti nse me bo ne charges for ba ko ne se obafuo ma ono na obubuja wie twinu banche apa no abafie na ka me ho ba ko enso ne se me man chop mu ani a aduane nye de emma ba ko enso ne se me to ne dokuno a mituaka okay me to ne dokuno a mituaka ansa na ma de medi ena third one ne se fourth one ne se eye me nwanwa se onso madwuma mu adwuma bi a me ye bi a onkura mu mame timide dan ne ofa ne sa ena ne ofa ne se ne te sa de a obefre na ya ko kan asem no ede ko to me bra ba ko ani ena amaka ena wari go by ena amaka ho ne kan no na nsem na me meka no o divert asem no de maka no o pese o mo amusa ne se ye no kure na se nye no kure o divert asem de do ena dia wari go by yes sa ko adunan a o de bo sa ko adunan ndunim ma me nwie that very day na me ka se ye ko ho na amaka no mi oye dokuno no kwanka ase enti ne ba eye ba no se okwa mi ko hwechire hunu sa akora no no oye okay ana enti so ndam ra metam de ne ba fie na ma be hwa akora se bi wo ha oda na me de ne ko hwese ya ka asam na wie no aye me ba fie no ti na nwumre me ko na ma ko hwa akora ne se ne o sitie mikoya ode dokuno na soma ni nuaba kitwa odi akire ena wafa akonya bench ena si wo mu jale nanim ena nkomo na yekodi obo na yes boyfriend no me ma me so ti plastic so eti ayisa no hwe tu ma me na ebo wa manie wono me se me koto ti as koto so me koto se bench om di bench asi wo mu jale nanim ne boyfriend se office wo mu a ono te right side ena o yin te left side ena sam na mo kan ye no o de top boy na nim se de ko wie wo ko hu ye wo kan de en me hu ya me busa ne se akora no hin no ena o ka kire me se wada na o ye de tin koma na o mudi ana sa me fie ho na me ho me gina o mo nche pe aha wo se na wo ba enti kire se o face no me face me gina no ho nse te se wo ba be busa se akwada ne ewe ya na o nse te se wo ka sem no obi apie so no wo nse untimi nya an force ede ya kasa bi be pie free mu wate
say ne wan tin koma no mu papa ete papa uni fie ho afi na wo ba wo me wura fie ho wo kote ba bi ana me nte ho hwo me mfa ne se omu jale na chi ne me na machire na eba tie enti kasa o mo kan babo ntin eye so atie for enti enyina so nan na elder Kwame Antwi de ko ball awurai ese ogina so de agyae awura no de edi kan ene se ono wo nafuom ono oba obefa banche no abubuja owia no okọ mienu ọmana aduane ni oyisika nanso aduane ma miensa oto abaya yi nkran dokona oya abaya yi jimisika enan adwuma bia oye ni hɔ a oboa ni wom enti nyina so enan a elder edigina aso edigyae oba no enie dia montia sie bia no ye be kyeremu dia mamo okay na wie obaya aja asɛm a papa yi ba ye wabekan ɔse wo saa dane a wo ka no oba kroni mu no na watɔ na ade na watua bia ma aka bi na oba ye no wɔkɔ no na obehia dansefuo tu ɛna ɔfa Richard fa wo ka ho ɛma mukukutua ye enti wo pa de wone meto dan bia ewo bojare ho na wakwa akogya wo ni nyina so ye nan onno ewo fuo mu mua no oba ko homa ama na aduane ni oto odoko na wo gini sika afi adwuma bia ni ho no mo a wo ya wonso oboa no asem wei mama usima miensa usom sei me ba cho me dasi le munchire muni me ba cho se mi kunu Kwame Antwi kase oto fie no oto ni kumase ha ana oba abojare a me pa cho wo boa menene tenai eko be 4 months ye nam kwan so kwa afuom ana oka kire me se ya edan na esi ase ho no meto ana me se dan ben ana o se edan o kan we na dan na esi ase ana me se ei na obetimi ato dan we no oka kire o se mato ana meto o se obeto ana me se na obetimi ato na nipa kwa ene nipa kokola wonton na factory wura bi dia ena esie o ma Richard esi dan na ma no eho wedding kan yaka yate wase o se wo o de oba mu bi be ye dance ni keke usika nim me pa cho ana wadwuma obure bi anim oboa e de na kire se obure bi wom ana usika wom kan me pa cho me kunu ni sika wom nyina ye 150 million that day na ye di nkan akodi dan na no ye ko odwoso Richard kan ho bi me Richard ena wo no ana ya ne ko me pa try asema making so was it asem we se me boa ye mfa Richard no mra asem nim mon frère Richard mame mama Richard mra sa asem we mu mame because papa no yi Richard dance ni awura nso abeyi Richard dance ni no wo kumase ha no hu Richard eno ne Richard call ye din kan akoye payment ne kra ono akra ne bo wa mane obayi nso se eda ye kodi ano foforo ne kra no no ka ho montwe Richard mra meba grow fine herbal tonic ene ne ointment eye aduro onipa dasani pebina tobo kirese wotobo a ebeboa wo grow fine herbal ointment se wanumu ato a wuntumi ne di unipadua mu aya omremremre edu anadwo a untumi nna mepa chew se osori anopa wo hunam nyina tutu waye mre wobeda akwadwuma so oba problem bi a wo wo nsabuom se wo de ne ba ye wo ya wo de no ba sebe babro so obi de batum obi de ba 2 days na twa ni nyina no se wunya grow fine herbal tonic ono nomo a ebeboa eduro wei ye di koko na aye enti se wonomo a eboa manipadua na ho odi gina brane ema yade bi a meto nhye so emfiri nomum ema ohaw ema woso nunum grow fine herbal tonic no na ebeboa pa eduro ne ye pa ene ye wo grow fine herbal ointment na sa ointment die ahotutuo na ye ho adwuma se usisi ye oya
wukotodwe wapone waposo baabi a yawo nipadua no mu bia no waduro ni grow fine herbal ointment wodi twitwi a onua ahoto aba na baabi eto nuo bia nso kwa se wo pe grow fine herbal tonic no se ne ointment no ubenya bi wotese ye ka ne nso na mu na echima gina no na tobi na wotobi agro fine nuo no eye nuo papa ye number ye 0244 59 65 32 0244 59 65 32 unya fresa homa we ya grow fine for ye ye beje so na ye ne wo akasa ene traditional doctor Dawood ono ni panyini pa wo Dawood Eba hospital ano enuanom se wo ba ejeso krapa edane yen kan na Metro FM ni wom no saada no amu ena Dawood Herbal Hospital edini dwuma ena wie ye kan oba awo ho aye den de amawo no kre me se wo se oba Dr. Dawood ha papa ni be ye hwehwemu wo nipadua ni mu adekodi abedani si akwan ma wuntumi nwo no onua ode aduro be kan se be ma na be ma da fom bem oye ni hwie nye yi a ode aduro be kan ama be ma ne nso atumi asore se namu yade na etete wo esichire yade stroke yade anase ulcer prostate mo ha no anya yade etete wo de wuna unim se nyani yade nko ade na ye yade foforo hawa wodi akini a anu yema Dawood Herbal Hospital na doctor ne mo ne number ye 0244 886437 0244 886437 and 020 168 1717. Richard, ewie ye mo haba hot city so. What to say? Nyame adom me ho ye na mo so nyame adom ye nso ye ho den. Richard, Otec FM so eni afre wi. Oni nana Krobea ene kasa wa Asambebadabi dwumadie so na asembi ewo yanim ha enyenye de di kane aba empremusuni ene etena asem we so asem no ye enipa mienu ena asem no ewo wontem eye owura bi a ye frɛ ne Kwame Antwi oye elder ewo siesim wo bojare unim no ena ababa bi ono nso de maame ya tiwa ono nso tibodware ono nso unim no okay enti no ahye wa aba no omo nyina mienu ayi dance di kan eye edan bi a yeso na wo ye hu adwuma na saa dan no elder Kwame Antwi se wato ansa na oto no osinu wo kumase ha oto ya ansakura no oba bodware eno oba ne nso se daabi ente saa ne dan no oba abojare no ono wo ena ono oba no ka ho bi ena mu nyina mo ba adwe so ena mu bedi ano saa asem wei Richard ede na anim fa ho ka ono kre ewo Nyankopon yanim yo de minim fa ho ne se obi ena na misi dana mano ana mise oni ni paninya entachum kakra cement factory onu twa we do wo fa opanyin ni sikabi na ebasa nke ba na o mba hwehwe mi ana mekani wo nyina akire o mse me de me ye madwuma na o de beja me se ni si ma no ana nsi ya ekopum ekudu sana hwan na be hwehwe o ye de auton man no wojo so aha ana o di ja me se me no bia obeto a me mfa na mra. Okay. Enti eno de bo to so. Dia me pese mi hunu sesei ne se edan no ansana mo bekọ man ne ho no nipa dodo sei na mo call man ne ho. First one. Aha. We dinka me ne dem an to train komo no. Aha. Ye ko ho ene ne ko kan ho asam before say 350 ana say no so obeji. Aha. Enti o kama ni nyanti ase say na meji na msi ne yenko enti ye be ko no ana o fa o be fa me ana oba no a woni ne di asem sisi aha e ko be kwai ana o ko yi ska emi e de ko e tobo ye ni ne say aha di onim ne say kanu si ansa ye ni ne say oba ne kan wa ye ko e nso ya asem tikana na o man na no wanti nya ni nyina anti anya nkata sem bia nti o twa tikana to ho okay ana ye bai
At the time, no, Saturday man, no, yes, no, Bosome, no, the man, no. The point no say, I said, a big best 6 months and 4 months, no. And she, Misicano, Yanyanesi, Onyanadi, and a Jamidi Manu 2 movie, Namkaya, and a man say, will be to media, 450 no cafe, on Fano, on your this Piazza. Okay. You can answer, and yes, I buy. Actually, now, open Caribbean, acquired there, many million acquired. Okay. And a jay acquire, you could do in buy. Okay. Enti siwei so mame da edi kanea mudi sika koma man no ewe joso no na yewo oba no e na sofo no sanity na woni nkan ne elder nko ho ni nkan koye any payment bia yedi nka koye nika mekasa yemu yedi nka koye sika na nso me pa cha otobo mudi nkan koye no dana mudi nkan yakono wo ene elder nkoa no mukokotua sika de mutua mutua sei mutua 300 na koya na bita. Okay, enti ebre ben no ba ne call bi a mudi sika nso koy second one first one get say afina first one get na say afina yeku hu finance. Tobo ya mama ye confused wa tobo odia tobo ma mememo wa ha first one na mo kwa ko human no and ya woni elder nko an ekoi sanity and ya na mo kwa ko human no ne na kodi ano sanity da na mo kodi ano no mutua sika na mo antua sika anu je yan sika second one na oban kan ho ni sika. Okay. Mate, medase. Why? And one and me hear free. Okay. So for what can throw a hole. Richard, one of you, Richard, dance you. Papa na. As the number of my friend, Upaje, or no number, Eda, one of you, Richard, dance you. But Anyano Crane Wokan. Because at the first day, no. And your Richard in an equoy, Eda, no credda. Sir Richard and Nam the Swa, the call. No, soon and Nam the Swam, the call. My fear, no. Make hot 3 times tea. Edda. One cannot correct. Edda. Papa, Krobea. We Richard. A dance you. Obey so ye Richard ya dance. What dance yet say? What would Richard didn't kind call Hoko Tiasika? Yeah. Oh, a tear me patch of a patch. What do you mean by Menkamano? What's a man who catch them in America? I'm praying, replay, then they say. Sanity. What would Richard didn't call? Papa ne bomb 450,45,000. And I wouldn't kind 25,000. Only Richard and Juan the coy. But Richard say mo coy no man hwe. Na mum da mo disika coy ya na 35,000. Now bay e ka ho plus wo e na Richard na mo coy. Entisa. Mate eye. Mesa ba so. Mabedwafo bebem badade we ho. Enipa ntiase no onhye ne nso. Hwe ohwe nyina so a mema hey anuanom no kre na meka edi kire nipa. Papa ni nyina so a ode kobo awura no edi ja na wade no na adowum omwa na adwumam enu nso wom omani sika ono aduane ma no enu nso wom oto ne nkran dokono a ogi ni sika enu nso wom hwew adwuma yenko apie mu mprenu enyina so nan no emu mienu ye fa eye adwuma ye do eye adwuma bia ni ho a wo ya omwa ne wom eno nso ye adwuma enti abaye yi se adwuma nti eno opanyi di hu ne fa no ama eno ye me asimbisa me bisa awura wo ex na oni na jai no na wo da so ne twempna wo papa yachi kire se wo se wo che se wo ne awura bi akwa akotwa aburo ya wo ex na fuom na mkotwa no me ba cho oboa me kuri woni me jai bo so me nkunu nim e na ode me koye ode me kwaka kire mabusuanfo se me moa na adwuma afa kura nso kwadu ye ode bo me ya sisi a wo twere wo boa nya sa na ode koye okoye oka kire me wo fa se me solo bo makọ homa 4 million me no aduane a me ma no owie nsusu a me to dokona otodokona me gini sika
wasanso wie nsunso a me de ade si ase ya me se me dia eno no kwa edu no de me kwa nti na wasate wono mo se ka sam foforo sa de abeka ho no da se de wa kan eno a o ka che me se me me na eda na oboda ko homa 4 million me na me ka kire 4 million me na me ka kire da se fo asem we bojare tie de ya 4 million we de tie me Krobea mami atobo yime masam na no na de bia o ma na ko homa 4 million de bia tie Krobea tie asem no kodi ono a omo de hene ne di kuro no so omo fie ne akọhoma na meka ho ena me se tie ni ye me bia asem na meka enti na ama na akọhoma sei se me ma no 4 million na ebie take be 3 days me hwe se sika na sansa na mama no oboa onya no kwafo no wakasa oboa enti wo de tie de ma we mu nyina ba ye no wo de tie me enkasa me tie de ma we mu nyina ba ye no na adwuma me ye wo de tie o ma me ye adwuma bi wo ka no kwa kan de no kwa da no kro obi anka bi ma wo enti hwe o ma me ya de bi na nya me de o ma me ya de bi na nya elda ye wa akọhoma so enye de ma me na ye me say now 4 million no now the money for how many days me de bi wa 3 days na me di scanner man nti esa me na me hwe se scanner san ma yi foforo de aka no oni ne ba ne wo enfie say obe 1.5 o ka kire awura say o kan wo kromo say da bia na obo na ko 4 million oh my se ti asema ma me wo fa ko awura kawa no tum ne say elda wo ka kire ne say da bia each day woman 4 million ya ma nyusu da bia asema me kan me say repeat biem tie ne ye me de to no wo fa ne me ka kire ne say eda ohene no ka say me mfa no mfrifie Hong Kong mintu ontu mfri oba me fie no that very day ye free ohene no hwa na me buy na man 400 ti na minimum say aduane be ba oba ye no yaka asem no flesh so ahụ yaka asem no flesh ti minimum say aduane no be ba aduane ama me cost man 3 million aduane ama me cost man another 3 million aduane ama ena me o ma ne to aso me ma ne to aso me cost enti 4 million first day second day one year 2 million second day 3 million yeah and a third day nso 2 million abaya sika we nyina na ba 3 days ba to aso what na na o ma ne bia ma me kan be ka kire me say ono no wakwaji aban be sia ode na adwuma eti bi minya odo obenya ma me fanta aduane ni na ono so beto na aduane adi adanse for mo eti ono an kasa ne kai woboa okwa mi wo fa okwa ka chenso ma ko eye mesan ba mo so bio and somehow pa abusia mesan so ada wase biem se o ka me ho ne kokoshe video ne kotie asem yi mu enchiremu ebaaye na wutie oba ne num asem ene be meye num asem na wutumi hu se ebo ebra esoro ne weka ene esoro ne we nso eka na abusia wususu se hwan ene eka no kra e wasa asem we mu for adwenchire fa to comment section honum na mensa entumi enka na me hu won so adwenchire wo ele fast story we hu abusia ha na mde wu besi like video na share na afi subscribe for mame na me ka usa ha so da so emergency Ghana TV da sene mesan so anywhere di ehyiamu ebiem se mantimi nke be manache se menemo adi enkra